Ebigambiro bwo mwishengero kazi ahabwa Sheema bena hindero ruramburo rwe urukurebuza abatuura ahankora ya PDM muri Sheema. Tugenga parish chief nyoboni rw'umuri cyambara nose rubamwita bed arwa ogwebedo wo kureba town agent habo kuba iduturinga abantu babebendeza hina abantu ababena hemtwari ngo naza kubahereza sente miliyoni akataka kabara kubahereza hata abantu bija ba complain Abatuwana bajya no bashawa sente ziri hagati y'imtware 3 n'imtware 20 na mnongo kuza kuganyura mu nkora ya PDM. Sente za PDM tindazi tungera bw'inshonga batujya ngo tuhereze mtware 3 mu transport yo kutware papara gito ngai a district ngwe nyundi umwe umuryabo abataka hire mtware 3 kandi abatakarabizo nakugera ngo emitwaro mushanju yone inabazere necweka ego munda yabo babashije soko bintu ndabakorera ebazingarure nyu ninzera abo kuba bandi bakazi bagarura abebembezi magera ngo insho bizona hezirukore mesenkore ya PDM nizije kurwanisibwa umuringo gono gurukubasika izo banyoko rukiko tinkwenda kurkumzamu abo ko tikubasa kwija tutagurira kagiraki ntuma dushaka bari yo begambira kandi nyombe nintunga n'abasumuga ko gakuni yamu yachikombo cyo kozere kuri ya gakunuya ojirota okireke because we want our people to get services. Ekintu kwenda kubagambira esete za PDM nizurwo mu government tizasho ngo kunanga yakigambire commercial officer kugira ngo iwe noza ngwabya ngo ine authority maybe ngo you hold a certain position ngeno no gikozesa or hiding information. Meya wa Bugongi Town Council Wilson Tugume Control alizire ngo bamwe ombemeruka na mnongo wa Chamra North ni nyikiriza beda kabwijana akamurema atiya mu kwasa town kiraka harabe hakirumu ubwo bushongo bwo kugira ngo nibiha abantu sente abamwe nabagambe mtwari 10 abamwe bagambe 5 abamwe bagambe 3 obarakwata arwe mara nabwanyima b'ubushoborozi baragire uwo muruka orukumanyonka nyikiriza beda kabwijana owa Chamra North okushashira sente z'abantu batakatire horchiko rundi gashoka Mike twachiri.